Ila Bagma Constituency busuk percentage broadcasting engkha busuk margin by Kwplai uno kabu I buskang dui tarik March je result na thang dong busuk margin by Kwplai uno Bagma Assembly Constituency almost 90% broadcasting ka 50,511 vote kalaikia. Sini TRIPURA ni bisingo price 27,000 vote kalaikia. 30,000 something tomani Somotol area, Bengali area wo price 30,000 moto vote kalaikia. Angke o jaga wo sini TRIPURA ni vote kaham na manai margin Somotol area, Bengali area jaga wo vote baga bagi Ungnai. Muslim ni bisingo BJP kuno manani chances kiri sudu TRIPURA Motha te CPM vote manai Muslim prai 4,000 vote kalaikia o 4,000 o TRIPURA Motha bai CPM ne vote manai bad baki price Bengali voter tongo Muslim bado khangke te 19,000 moto vote tongo aro Trimukhi lorai Ungnai CPM manai BJP manai sini TRIPURA Motha manai angkangke sini TRIPURA samtai sing 80% vote manai o jaga o nainai khangke sini TRIPURA Motha ni vote busuk manai asuk saime phana chung majority manai chung prai busuk bai Kwplai Ungnai abato kaham ke saime pho tani ke silent voter kwbangma tongo Piapa chung Kwplai Ungnai omong ke confirm o jaga CPM second position no phaibani chances tongo BJP third position no thangnai omhai position nokjagoi tongo tani ke chungno khachini Bagma Constituency wo CPM bo kaham ke Janasabha bo khaimaya meeting bo khaimaya tei kami thangoi bo borona respond ronai kiri tei BJP tabangni mantri sasok dol bo thangkha kami thangkha rang bagnani porjonto bo borok najagaya hingke wansa area o meeting jaike khaimalia hemamalini no toi pheioi Janasabha khaiphaikha borok Nobari higher secondary school ni ground no chungma jaga no khaibo borok roughly chair rok by arrange khaiwi ang decorator ni hoite khobor nakha chair borok 1400 nakha hne nge bad baki 5,000 soho maikeno khaike roughly 3,000 maximum BJP ni Janasabha o 3,000 aro wanjiba sa kwbang phailia angkangke CPM brinda karat no toi pheiwi meeting khaiphaikha kila bazar chedo nge bazar chedo meeting khayo mane joto saimano borok kwbang ngoi maya 1600 1700 maximum gathering Ungnai aro jaga wansa rok bo kwbang phalia sini TRIPURA bo kwbang phalia chung Janasabha khaikha almost 10,000 sini gathering ungkha nge omoni hisabo nainai khaikhe chung 4,000 5,000 umahai bebudan bai sini TRIPURA Motha Kwplai Ungnani 2 tarik o chung result saimanai 4,000 5,000 chung kwbang manui lead khaiwi Kwplai Ungnai umahai Angai salo Ila Bagma sayo Tongbari ni salo bo bahai kuno kebe mung dan kha mung sapati mung dan kha tebus kango dui tarik je counting itino bo bahai ke preparation haga kai counting o tabse garati bahai ke counting o routine wise ba election je agent ro bo bahai ke samung khajari thangnai 16 tarik March je pro vote ro layo borodorne asuk incident ro gotna ro unglia isamasa disturb mani EVM ro khayang mani delay mani hor 11ta jora ro vote ro laimani omahai ro ungkha phiaba chung nogo chini TRIPURA ro especially chini TRIPURA Motha ni supporter ro kha kuphur bai pung 6 ta ni simi hor 11ta 9ta jora line o basawi vote ro laikha EVM haya nini kwbangma machine disturb ungoi satung kutung ma line o basai tongphano rokha hani bangoi je vote ro nai rok no hambai bo maro
তানিকে কয়েকটা জায়গাও শান্তি সুস্থকে পাইফানো ম্যাক্সিমাম 90% नो ইভিএম ডিস্টার্ব ওই দিলে ওই বটলাই মানিও जों জালংখা কয়েকটা জায়গাও বিজেপি নি কেডার কয়েকটা পুলিং স্টেশন ডিস্টার্ব খাইনাयनिबो साखा खायफानो नायनो थां बाहायनाय रगनो आं फन खायै बर'नि जातियाव मोनबाय आसो बर'दरनो बर' जोंनि भटारनो जनगणनो कासय मालिया अलमोस्ट शान्तिप्रियखौनो गिला आमसायो भट पाइखा बागमा आमसायो ओंखायनो 2 तारिख जोंनि काउंटिं हल तंनाय रमेश स्कुल 12टा टेबिल तंनाय बनि बागै जों काउंटिं एजेंट 15 जना मारनाय अलमोस्ट पाइजाक सिलेक्शन पाइजाक साबमिट खायने दिनै साबमिट खायमानि या गलो बरनो ट्रेनिं रजागनाय आगे जों माहाय इलेक्शन काउंटिं र खायफैजाक आशा खायो बर काउंटिं हल आसो डिस्टार्ब खायमे खानाय इलेक्शन कमिशन नि जातियाव मंबाय गाहामखेनो पाइनाय होनै आशा खालायो बायरेव किसामासा इंसिडेंट ओंनानि सम्भावना दंगो तानि गेचिनि किला बागमानि ओंगै जों त्रिपुरा मथा Kwplai ओंनाय आरके पुरो सम्भावना बीजेपी पाइवेनि चान्सेस दंगो नेनि मातरबारिव 50-50 दंगो काक्राबनो सीपीएम बाय बीजेपी ओंनाय गे स्वाभाविक उदयपुर किसा भोट काउंटिं नि दिनो किसा सामंहाया तांनाय रक जातियाव मुंतनाय जे डिस्टार्ब खायनायनि बागै बनि बागै अलमोस्ट जों आरनो साजा डीएम नो साजा ए नायनो थां बाहायनायनो बो साजा जे उदयपुर साइटा एसेंब्ली दंगो आ जागाव डिफरेंट पार्टी जयनायनि सम्भावना दंगो बीजेपी कायसामा त्रिपुरा मथा तक अमफामानाय एंगे मातरबारिव 50-50 नेनि काक्राबनो 50-50 सीपीएम ने पास होनाय त्रिपुरा मथा ने पास होनाय एंगे माहाय सिचुएशन जतनो जान जे सेगमेंट ने पासिंग पर तंथलाय मंतनाय डिस्टार्ब ओंनाय गाहानि मानसिनि मुखार तंमानि जे लाइन तंमानि रबनाय एग्रीकल्चर चमनि रबो गाहामखौ नायनो थां बाहायनि रदि अमाहाय रक जों ताबकनि सिमिनि सावै बरकनो एलार्ट खायजा एंगे बरकबो जोंनो जेसिनि बखाक दिगि आइन दिगि जोन गैदारिं नुने पॉइंट रखा आइन बरकनो बरकनि बखाक अमाहायखे सनावै दं एंगे आशा खायो गाहाम करंखे न पाइने हनै आशा खायो आसु डिस्टार्ब अंगला गेरे जालिन दिनो साइमेया बाहायनो आबाहाय Kabu 2 tarik result ni sekang I jarawo gepo tong mo bahay ke nai mathang hai ke ba party ni bine agent election agent ro bahay ke kabu EVM machine no nai koli security ta Sini Udaipura Ramesh School saita assembly segment ni strong room tongo a jagao all party nengoi kaisa party nengoi 6 jona ke strong room watch khainani bagoi appointment khaijaka sini party nengoi जों 6 jona Tripura Motha nengoi teibo CPM nengoi tongo BJP nengoi tongo nge aro CCTV live cholewi tongo bo o je watch khainai nai tongnai boroni romabu live cholewi tong ओंखायनो ताकसो जरा कोनो दुर्घटना गतेबो हनै खबर माया ख चिनि डिउटी रो नाय रगबो हाफुं साफुं सेन्स खाइबि न डिउटी रो दंगो इंगे माजे मदि चिनि लिडार रक सालो थाङै नायबो इंगे जेहेतु लाइव चलै तंमानि बा सीसीटीवी लाइव चलै तंमानि बा आसक सन्देह खाइजानाय रो ककरै चिनि बरक बो तंगो वाचमैन बो तंगो माहायखे संगा तंमानि बाङै आशा खायो कोनो डिस्टार्ब अंगला खनै चिनि नाय मथां बाहायनि रगबो आरो जागा एलाउ खाया 3 layer security तंगो पुलिस तंगो TSR तंगो ते केन्द्र बाहायनि तंगो 3 layer जेहेतु डिउटी तंमानि बा चिनि बागैबो ते शासक दलनि बागैबो कोनो कन्फ्यूजन ओंनानि ककरै हियां आशा खायो स्ट्रं रूम जदिও बैनि जागाराव कोनो जागाराव डिस्टार्ब सीसीटीवी चलिया माहायरक खानावै दंगो फियाबा ताकसो जरा जिनि रमेश स्कुल उदयपुर नेंगै अमाहायखौनो गतेमों पाटेमों खानायाख इंगे काहामथे न चलै दंगो ताकसो जरा paitha ko 2 tarik result ni sala lokro ni khasi tam ko Lukurangno amono kobongnani musugo जों गणतन्त्रआव
board ne fight khailekha sung bobagra netrite sung 1 last fight hne choba khailekha ang board judo sung rolaikha Kwplai kechen tabo duitare bo sung saimanai sung nayo chini Tripura o shanti tobonani tei unnoti tobonani paithago chini Tripura saroni adhikar no sung ki philui tobonani bodo Kwplai ungnai kechen ungnai haifano sung ekoi jaga tonglai ni nangnai ekoi elaka o tongni nangnai hani bangui ang joto BJP nengtheng CPM nengtheng Tripura Motha nengtheng je board roi phailekha sung janja campaign khailekha janja ideology no tui board of mani yakolo counting ni yakolo je pha Kwplai ungtheng kechen ungtheng sung jolenani kokrui walainani kokrui sung postpone violence no strongly joto no stop khailaiani nangnai muthaklai ni nangnai sung je Kwplai ungnai rok borok bwskango elakani bagui dophani bagui bahai one saumung kaham tobonai bahai samung kaham tanglainai omono si one solainai afro bulai tonglaino joto no muthaklaini nangnai shanti khe tonglai ni nangnai omono ani message